birashoboka kutamenya icyo wakozwe, inawezekana haujui ulifanywa nini, kandi biragoye gushima utazi, na ni vigumu kushukuru ambaye haumfahamu, biragora kandi kurushiriza, na ni vigumu zaidi gushima icyo utazi ko wakorewe, kushukuru kwa kile haujui kwamba umetendewa. niyo mpamvu hakenewe cyane, ndio maana inahitajika zaidi kumenya icyuri, kujua kile uko, uwakikugize na aliyekutendea, nicyo yakoze kugira ngo ushobore gushima, na kile alifanya ili uweze kufika. igihe kimwe muda fulani barazanye Yesu ariko arafungura, Yesu akiwa mezani kwa Simoni, kwa Simeoni, umugwayi w'imibembe, yule mgonjwa wa ukoma. mpora niyumvira ukungene yashoboye gufungura ahantu umuntu agwaye imibembe anuka. Nafikiria jinsi alipata apeti ya kula na kuna mkoma hapo. Amazimano yateguwe, walikuwa wamewapatia vyakula, Yesu yatumiwe, Yesu amealikwa, aragenda akafika, arasangira n'abantu, akachangia nao. hacahaza umudamu, kukaja mwanamke azi neza, anajua agaciro ka Yesu, anajua thamani ya Yesu, kuko yari yaragerageje, maana alijaribu kurondera uduhungu, kutafuta uvijana, utugabo, wanaume, ibigabo, wanaume, abagabo, wanaume, bazerofot, wazerofot, abishize n'abatisize, waliojipaka na wakujipaka. yari yaragerageje kubanywako, alijaribu kuwapata hao, arabanywako ntiyahaga, akawakunywa ariko hakushiba. ari kumusurizina, lakini siku moja yumva amakuru ko hari umuntu akasikia kuna mtu asumba abandi bagabo yamenye, anazidi wanaume wote uwo yitwa Yesu Kristo, ambaye anaitwa Yesu maze Kristo. uwo mudamu batamutumiye, huyo na yeye hakualikwa. igitangaje, kitu cha ajabu, uri ngaha azi yuko yari maraya, yule yuko hapa anajua aliwahi kuwa kahaba, agahabwa agakiza, aza agaciro kagakiza gusumba utigeza bibamo, akipewa wokovu anajua thamani ya ule wokovu. uri ngaha akaba yararaguje cyane, ikiwa kuna mtu hapa alikuwa mfumu, anaenda kwa wafumu, akaba yagiriwe ubuntu, na sasa ametendewa neema, akakira kuri uwo mwami, akapokea kwa huyo bwana, huyo mwanaume, ntashobora kumutakaza, hawezi kumupoteza, kuko abazi aho yavuye, maana anajua vema mahali alimtoa. uyu mudamu ntibigeze bamutumira, sasa huyu mama hakualikwa, aritumira, lakini akajialika, arinjira, akaingia. abonye uwo mugabo aruta abandi bagabo, alipomuona huyo mwanaume anayezidi wanaume kandi wengine, yambaye ibisanzwe, na amevaa kawaida. urabona hari ibintu bimwe, umukozi w'Imana aje namubwiye ntimuze muntiza amakoti, kuko iyi pastora sans costume on dirait si pastora, kuko hari n'ibindi bamenye erezuma kuyu afise ubwanwa abandi ntabwo bagira. Unajua sasa tuliingia na yule ndugu akasema mtaanza niazima makoti, nikamwambia kamata hii yangu nilete yangu kesho na mandevu. Nchanibuka yuko aho yankuye ntiyambajije ko nambaye ikoti, nikakumbuka kama mwenye tulikutana naye haulizi kama nimevaa suti. aho yansanze ntiyambajije ubwoko bwanje, kwenye alinikuta hakuniuliza kabila langu, yavuze ngo ngwino ndaguhariye, alisema njoo nimekusanya. abacunguwe ni bakoma karuru bavuga haleluya, waliokombolewa piga kelele. mudamu arinjira, huyo akaingia, huyo mama abonye Yesu, alipomwona Yesu aravuga wa mugabo narondera n'uyu, akasema ule mwanaume nilihitaji ni huyu, abandi bose bararuhishanya, wengine wote ni wa michoko. sinshaka kuvuga amajambo menshi, urazi urugo rwawe, sitaki kusema mambo mengi, najua yako, urugo rwawe uraruzi, unajua ndoa yako, urazi umugabo atahuye na Yesu amutravaye neza, unajua mwanaume mwenye abihwa kuruta yandi mahwa usanzwe uzi, hiyo ni anazidi miba ambayo umeyakuta. yari yahuye n'abagabo benshi bo bamugiriye neza, amekutana na wanaume wengi, ariko ahura usumba n'abandi bagabo bose, akakutana na mwanaume anazidi wanaume, aramwegera, akamkaribia, arafata icyo yari afise cy'agaciro, akachukua alichokuwa nacho, kwiwe, maana kujua gutazira kwiwe kuabudu kwake Yesu Kristo
Yesu, kuko nacyo yari afise yomuha, maana hakuwa na cha kumpa ariko Yesu, yasanze afise cy'agaciro. lakini alikuwa na kitu cha thamani, Amavuta ya narada, mafuta ambayo alikuwa ikebano ararifata, akachukua mafuta ya thamani, ararimanyura, akalipasua, amusukako Yesu, akamumiminia Yesu. maze aravuga uyu mugabo Yesu aruta abandi bagabo. akasema huyu mwanaume anazidi wanaume wote. Ese icyoma icagaciro ufise ugihe Yesu. Kama ungejua kitu cha thamani ulicho nacho umupe Yesu. Waruzi ko ushobora gukoresha akanwa kawe utazira Imana ntiyumve. Unajua kinywa chako unaweza kukitumia kuabudu Mungu na asikusikie, kuko ashaka ibivi ndani, kwa sababu anataka vinavyobubujika ubutazira kwiza ndani. kuvuye ndani, Maabudu ya bubujiko la ndani, ubutazira gushobora kwimura intebe y'Imana kukayizana kwawe, maabudu yanayofanya kiti cha enzi kutoka ubutazira mbingu gushobora guhindura amasituasiyo yose, kuabudu kunaoweza kubadilisha hali zote za maisha. kutahagaze yuko bakuguriye impunzi, Haihusiki na jinsi cyangwa umenunuliwa umugabo yatashe kare, au mwanaume amekuja mapema. ubutazira kudahagaze ku kintu kigaragara n'amaso, Maabudu yasiyohusika na kitu ariko kinachoonekana, guhagaze kucyo wakoze lakini inahusika n'uwagikoze icyo cyo ku na buzima kazi bwawe. aliyofanya na aliyekufanyia. Haleluya. Amen. Birashoboka ko noba ndiko ndavuga igishinwa, Binawezekana nasema Kichina. jewe ndaza aho yankuye, Mimi najua alinitoa wapi. kachoka. Nilikuwa nimechoka. Urazi uwo bita kachoka. Unajua Isi yarakwanse, dunia imekukataa. Yesu ati naragukunze. Yesu anasema nimekupenda. Umubanyi akubwira ati ntacazovamwo, Jirani anasema yule hatakuwa Yesu kitu. ati uzokivamwo. Yesu anasema wewe utatoka kwa kitu. Umviriza, Sikia, mutazire gusa, abudu tu, agiye guhindura ibintu. atabadilisha mambo. Izina ryiwe riri hejuru y'amazina ya situasiyo Jina yose lake turacamo, liko juu ya masituasio kandi zote, amavi y'ayo masituasiyo na kando ya hayo mahali zote agomba gupfukamira uwo mwami Yesu anataka Kristo. aabudiwe Yesu Kristo. Reka basi dusome ijambo ntibibaze ko ari ibintu nakuye mu Nyakabiga. Acha tusome, usiseme ni neno nilileta Nyakabiga. Abanyefeso igice cya 6 umurongo wa 13. Waefeso 6:13. Abanyefeso igice cya 6 umurongo wa 12. Reka dusome umurongo wa 12. Acha tusome 14:2. 12. Kuko abo tunigana atarabi inyama n'amaraso, ariko tunigana n'abakuru n'abafise ububasha n'abaganzi isi y'umwiza n'imhemu z'ahantu ho mu ijuru. Kwa maana kushindana kwetu si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme, mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Ugutazira konyene, Maabudu peke yake niko gushobora kuzana inyishu ndiyo inaweza kuleta jibu iri muri Kristo Yesu. inayofichwa ndani ya Kristo Kristo Yesu. Yesu yicaye iburyo bwa Data Yeye aketie kuume kwa Baba kugira ngo ishobore kugushikira inyishu. ili akuletee jibu. Bisaba yuko intebe y'inganji y'Imana iva mu ijuru ikamanuka. Inaomba kiti cha enzi kishuke kutoka juu. Amasengesho yawe, Maombi yako birashoboka ko adashobora kunyiganyiza intebe y'Imana, inawezekana haiwezi tikisa ariko Mungu, gutazira kwawe lakini kuabudu kuri muri intebe y'Imana. inaweza kuhamisha kiti cha Mungu. Kandi Imana ije, Na Mungu akija, ntukeneye gusenga, sio lazima uombe, birikora. mambo yatajitenda yenyewe. Hari ijuru Kuna mbingu, rya kabiri, mbingu ya pili ririmwo aba baganzi kirere, ambayo inakalia hawa watawala wa dunia wa anga. wewe nanje turi mwisi, Wewe na mimi tuko duniani. inyishu yawe iri mu ijuru, Jibu lako liko juu mbinguni, ariko ukeneye inyishu kwisi kuko uri kuba mwisi uno munsi. ila unahitaji jibu ukiwa duniani. Igishobora cyonyene Kitu pekee kuzana ubwami bwa Data kwisi kinaweza kuleta ufalme wa Baba duniani nukutazira kwawe, ni kuabudu kuko kwako, ngo avyagira mu mashimwe maana anakaa katika sifa y'abana ya watoto wake. ari mu ijuru, Akiwa mbinguni akeneye kuba mwisi. anahitaji kuwa duniani.
niyaba mu isi na akiwa duniani, niho ushobora kuronka inyishu y'ikibazo cyawe. hapo wewe utapata jibu ya Akiri mu mashida yako. ijuru Akiwa mbingu nta nyishu uzoronka, hautapata jibu. ariko niwimura intebe Ukihamisha kiti chake, ikamanuka, kiti chake kinashuka. ukeneye kuvuga amajambo menshi, Sio lazima useme maneno ukeneye mengi. gusaba protection, Sio lazima kuko iyo ntebe niyamanuka kiti chake kishuka. abakerubi baramanuka, Makerubi abasharafi baramanuka, maserafi wanashuka, abamarayika badafise amababa baramanuka, malaika wasiokuwa na mabawa wanashuka, les archanges baramanuka, malaika wanashuka, ibinyabukigo wenye baramanuka, uhai wanashuka, abo bamarayika bose ubwoko butanu malaika wote kabila tano buramanuka buje bukingiriye Imana, wanashuka nawe wakija ugasanga kulinda wakingiriye Mungu, utasavye gukingirwa. na wanakuja kusi haujasi. Birashoboka umuntu azi gutazira niwe ashobora kumva ivyo ndiko ndavuga. Muabudu halisi ndio atasikia. Mawe lifti na son excellence monsieur le président Pierre Nkurunziza, Nikipewa lifti na rais wa nchi, sinkeneye gusenga ndondera protection, sitaomba ulinzi asanzwe nilinde. ayifise, Yeye iko na ulinzi tayari, abamucunze baca bancunga, wanaomlinda watakuja, niba mugaburira ndagaburirwa, bakimkulisha na mimi ninimura ijuru wakihangimisha mbingu, nkayimanura kwisi, nikishusha mbingu intebe duniani, y'Imana ikaza kwisi, kiti cha Mungu kinashuka duniani, ubwami bwawe buze. ufalme wako uje. Igishobora kuzana ubwami bw'Imana muri wewe ni gutazira iyo Mana, Kinaweza kunipa ujue ufalme ushuke ubwami ndani yako. bwawe buze, Ufalme wa Baba uje ndani birakunanira yako, gukora ubugombe bw'Imana itakushinda kutimiza mapenzi ya Mungu, kubera ubwami bw'Imana kwa butaraza, sababu ufalme wa Baba ariko haujashuka. ubwami bw'Imana nibwaza, Lakini ufalme ntabwo ukija, ukeneye kandi kugwana, hauhitaji icyari kupigana, kikubosha gica kikurekura, kilichokufunga kuko mu kitakuacha. bwami bw'Imana nta kubohwa, Huyo ufalme utakuja, nta kubohwa kubamo. hautafungwa ukiwa mwana wa ufalme. Mana fasha baba bana, Mungu usaidia hawa watu. ndaboshe ndabosha abadayimoni, nafunga madaimoni, ndamanuye amaraso yabo, na shusha damu yangu, ngiye kugenda. naenda. Ivyo vyose ndabikora kuko ubwami butamanutse. Hiyo yote naifanya maana ufalme bado haujashuka. Imbe birenganye mu izina rya Yesu Kristo ndabirukana mu abadayimoni. Panya ikipita kwa jina la Yesu nakukemea. Kubera ubwami butamanutse, Ni kwa sababu ufalme haujashuka. kuko ubwami bw'Imana Ufalme wa Baba sukunywa no kurya si kula wala kunywa, na mahoro bali ni amani, no kugororoka ni haki vyo muri mpemu yera. katika Roho Mtakatifu. Ninahamagara ubwami Nikiita mu ufalme gutazira Imana, na kuabudu Mungu, kuko Imana ivyagira mu kwa masiku. sababu Baba anakaa ndani ya sifa. Aje Baba akija, mbuza amahoro acayama, nikikosa amani atanipa amani. singwana n'abadayimoni. Sitapambana na mapepo. Abamarayika bamuherekeje barabikora, Malaika benye wanamshindikiza batashughulikia hiyo kazi, kuko nahamagaye umwami aruta abandi bana, maana nimeita mfalme afise anayezidi escort wafalme. isumba ayandi ma escort. Iko na escort au walinzi wanazidi Amaze walinzi kuza wengine. baca bahunga, Akija pepo abadayimoni baca zinakimbia, bareka inzira, pepo zinaacha njia mara moja. rero abatugwana Sasa inyama n'amaraso wale tunaopambana nao ni wa damu na nyama, nibo babosha ikirere ca kabiri. ndio wanafunga anga la pili. Abanyefeso igice ca mbere umurongo wa gatatu haravuga ngo Efeso 1:3 inasema, Imana y'umwami wacu Yesu Kristo Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo iragahezagirwa, na abarikiwe. Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo yaduhezagiye imihezagiro yose aliyetubariki kwa baraka zote muri Kristo Yesu, katika Kristo Yesu, ahantu ho mwijuru. mahali pa juu mbinguni. Urumva imihezagiro yawe ahiri Unasikia mahali baraka zako iri ziko? mwijuru. Baraka zako ziko Wowe uri mbinguni. hehe? Wewe uko wapi? Duniani. Kugira nshobore kwakira iyi mihezagiro Ili nipokee mu baraka nkomezi zanje ntibishoboka,
kwa nguvu zangu sitaweza, nkeneye kumutazira, nahitaji tu niabudu, maze akamanuka, na Baba ashuke. kubera Yesu ari buryo bwiwe, Maana Yesu aliye kuume imigisha kwake, yanje ikaba muri Yesu. baraka zangu zikiwa ndani ya Kristo, Niyamanuka ndakira ku migisha yanje ntigeze akishuka ndayisaba. nitazipokea, amekuja nazo. Ndakwifuriza kumenya gutazira Imana, Na kutakia kujua kumwabudu Mungu. ntihagire ikibazo kikubuza gutazira Imana, Usiwe na jambo litakuzuia kuabudu Mungu. kuko nasanze Bibiliya. Nilikuta Biblia. Ushaka nihanagure? Merci. Asante. Ntavyo menyere. Yesu ashimwe. Sizoe hivyo. Urabona umuntu ariko aratazira, Mtu iko na abudu. reka ndabatera inkuru. Ari ibintu nasanze muri eglise, nivyo muri eglise sivyo abana b'Imana. Nilikuta mambo mengi yako makanisa, sio watoto wa Mungu. Hawezi, ntushobora kuba kuratazira wihanagura. Hauwezi kuabudu na uko unajipanguza. Uchiyumvira makiyaje yawe uri kuratazira. Unakumbuka makiyaje yako ya bei na uko na abudu. Uri Imana yanjugira neza. Wewe ni Mungu atenda mema. Mbinguni banaangalia barakufora cheka. Hiyo haiko kuabudu. Kuko tutazira suwi nyama na maraso. Maana tumwabuduye si na nyama, ni roho. Wale batazira mu muhemu. Tunahitaji kuabudu katika roho. Urema nayumva. Yo mpamvu nkunda gutazira nuga ya maso kugira ngo batangure. Ndio maana napendani abudu, nafunga macho juu nisione mateatre yanafanyikaka mkanisa. Kuko ucho bibazo ati aba bantu baje muri défilé de mode. Unajiuliza hao walikuja mu défilé de mode au nini? Haleluya mwana nzambe. Haleluya mwana nzambe. Haleluya. Mbinguni banangalia basema huyu ni nani lakini? Mwijuru bakacha bibaza ni uyu ninde? Niyo mpamvu usanga uwataziri yacika nk'umusazi. Ndio maana anayeabudu anakuwa kuko kama ntabwo kichaa. akoresha ivyo mu mubiri. Maana hatumii vya mwili. Na kontrola kuko yamaze kwinjira mu mhemu. Hawezi kukontrole. Kuko ariko aratazira yitwa mhemu. Maana tunayemwabudu anaitwa roho. Igihe kiraje. Muda umekuja. Kandi kirashitse na nyina wacu. Yuko batazira Imana. Waabudio halisi. Batazira mu mhemu na mukuri. Waabudu kwa roho na kweli. Ndakwifuriza kwitazira mu mhemu. Na kutakia kuabudu Mungu kwa roho na kweli. Nasanze ibi bintu vya Bibiliya utavyizeye uzoruha. Nilikuta kama hauamini maneno ya Biblia utachoka. Umugabo atashatevye ijambo ry'Imana rikubwira ngo tazira. Bwana akikuja na retare nyumbani, neno inasema abudu. Ntivuga ngo sotora umunwa, haisemi nyosha mdomo. Kuko hari igihe umugabo atahagasanga umunwa wugaye umuryango, anafungura nasikia pana bana. Anaweza kuja na kuta na kinywa imefunga mlango. Yakobo igice ca mbere umurongo wa 2. Yakobo 1 mstari wa 2. Aravuga ngo nasema hivi. Bene data, wapendwa, mwiyumvire ko ari vyo kunezererwa gose. Jifikirini au tafakarini kwamba ni jambo la furaha zaidi. Nimwacha mu bibagerageza bitari bimwe. Kiswahili nasema mkiangukia katika majaribu tofauti. Kuko ibigeze ukwizera kwanyu. Maana kinachojaribu imani yenu kubashikana mu kwihangana. Hicho kinawapeleka katika toba. Kandi ukwihangana na katika uvumilivu huo kugomba guhingurwa gose. Lazima kutengenezwe upya. Mugihe utaramenya kwihangana, wakati hujajua kuvumilia, utazira Imana. Unaabudu Mungu. Utazira Imana. Ukiabudu Mungu, udataziriye Imana, usipoabudu Mungu, umugabo azobandanya kuba mubi. Mwanaume atabakia, abana bazobandanya kuba babi, watoto atabakia washirika, umugore azobandanya kuba mubi, na mke atakuwa tu mbaya. Ariko ni wabimenya
Lakini ukijua hivi, iri jambo rivuga ngo, hili neno linasema, bakubwiye ko umugabo wawe ari kumwe n'agakobwa, wakiambia bwana wako iko na kabinti kamoja, utavuga uti Mana ndagushima. sema Bwana Haleluya. nakushukuru, Umugabo wanje ari kumwe na kandi gakobwa, bwana wangu iko na kangine kamsichana. ishozi ndazi ko ari gwanje, Oh, najua ule ni bwana yangu. kari agakobwa asakiwe Mana. Kale kafifi akiwa. Uyu mubiri wanje ni ngoro yawe. Huyu mwili wangu ni Haleluya. hekalu lako Bwana. Ntashobora kuzana ubucafu mu ngoro Hawezi yawe. niletea uchafu mimi. Hanyuma mpemu yarakacakora kazi. Roho Mtakatifu namwacha anafanya kazi. Wote utangura kumwiruka inyuma n'amamesaje. Lakini wewe unaanza mamesaji. Nabakunda abagore bose n'abapolisi. Napenda bamama bote ni bapolisi, bashandarumeri ba zamani. N'uwi wanje arimwo ariko arakina. Na wangu iko amo hata kama iko hapa. Ari ngaha niyaza kundaza mu munani hajya kuri zone ndababwira muze kumfasha. Angekuwa hapa angeniambia pale kusone kama. Umugore akubajije akubaza ati urihe? Mwanamke anakuuliza, akikuuliza uko wapi? Uramutelefone cyangwa aragutelefone? Unampigia simu au anakupigia? Urihe? Anasema uko wapi? Uri kumwe n'abandi. Ndiko na wengine. Uzajari? Utakuja saa gani? Ni ku parke? Ni ku parke. Turafise iminota 5 ntugira ubwo. Tunabakia na miniti 5 usanze. Haleluya. Bantu b'Imana, Wapendwa wa Mungu, ikintu gishobora guhindura ubuzima bwawe jambo litakalobadilisha maisha no yako kumenya gutazira ni Imana. kujua kuabudu Mungu. Quelque soit ivyo uri kuraca, Haizuru uko napitia nini. kuko yavuze muzoca mu nzuzi, Asema utapita katika mito ya maji, amazi maji ntazobarengera. haitakugarikisha. Kandi ntiyavuze ngo muzocayo muri mu bwato. Hakusema utapita mu maji huko mu mtumbu, Urakandagira mu mazi, unakanyaga aba maji, bangi bakayabona, wajirani wanaona akaduga, maji umugabo yanapanda. akamara 3 jours atarataha, Inafaa siku 3 Bwana, hanyuma abantu bakabimenya, na watu wanajua, bakamuzana mwitagisa atabona, banamleta haujui, bakakudodorerako banakugongea. aho amazi abari kwagera ngaho, Maji iko nafika kiunoni, agacashika agacadaho imbere y'abantu, anafika anatapika mbele za watoto. ariko araduga, Maji iko kuko inapanda. ijambo ry'Imana rivuga ngo Neno la Mungu linasema muzoca mu nzuzi amazi ntazobarengera. utapita kwa maji, maji Amaze kugera haitawagarikisha. hano, Maji ikifika hapa, Yesu acavuga ngo Yesu anasema ijambo jewe navuze neno nililosema amazi ntagomba kumurengera. maji Rero haitafika. kuko ariko arantazira mpamagaye, Maana ananitazia. reka ndamukureyo abantu Acha babibone, nimutoe mu maji kuko watu waone. azotegura imeza imbere Maana y'abasiriya. yeye anaandaa meza katikati ya watesi wetu. Muzoca mu muriro Mutapita motoni, ariko imbeya ntizizobaturi. wala moto hautawadhuru. Muzoca mu muriro, Mtapita motoni, menya gutazira uri mu muriro, jua tu kuabudu. menya gutazira uri kuca mu ruzi, Jua kuabudu unapopita majini kuko wala motoni. niwabimenya Ukijua hilo, intebe y'Imana iramanuka, kiti cha Mungu kitashuka. umuremyi wa vyose, Muumba wa vitu uwaremye vyote, ijuru n'isi, aliyeumba mbingu na nchi, niyahashika akifika hapo, inyishu yawe izobishitse. jibu lako Ntabwo litakuwa limefika. ukeneye kuvuga amajambo menshi, Sio lazima useme ukeneye mambo mengi. kumenya kumutazira gusa. Lazima ujue kumwabudu. Niwamaze kumenya kumutazira, Ukijua kumwabudu, aca aryoherwa. yeye Ikintu anafurahia. cyonyine cinjiza ihoro Imana yacu Kinachomwingiza muhoro Mungu wetu n'amatazirano. ni maabudu yetu. Tukianza yawe yawe, Mungu anatuanza Tukianza yawe yawe yawe. ibaza iruhande yiwe hariho abaserafi n'abakerubi Sasa pembeni yake kuna maserafi na makerubi, badacumura. hawatendi zambi. Wewe nanje turazinanye, Mimi na wewe tunajuana, canke uriyizi ndiyizi. wala wewe unajichua, mimi najichua. Ugezehe Uko wapi? ndagushikiriye Na kufikia utarava muhira, na haujatoka nyumbani sivyo? eh. Ariko Lakini amatazirano y'abakerubi, maabudu ya makerubi, amatazirano y'abaserafi maabudu ya ntabwo maserafi ashika ku mutima Imana. haifiki kwa roho Akeneye ya Mungu. amatazirano y'uwo basa. Uwo Anahitaji yaremye maabudu mw'ishusho ya watu ryiwe. ambao wanafanana. Iyo yumvise ayo matazirano, Akisikia hayo arabwira maabudu, abakerubi, anaambia hano makerubi, dusa ariko arantazira, asikia reka watu tumanuke wanakuja, tumurabe. twende tuangalie. Amaze kuza, umviriza, Akishuka Imana yavuye mu ijuru, Mungu anatoka juu,
iramanuka ku isi kwambika Adamu yacumuye. akashuka kuvalisha Adamu. Yobura gute kumanuka kuri wewe uri umwana wayo yaragucunguye? Atakosaje kuja kwako mwana wa Mungu akitenda dhambi? Niwige kumutazira, Jifunze niwige kumuhimbaza, Jifunze niwige kumwabudu. kumushira hejuru. Jifunze N'umwami w'abami, Yeye ndiye mfalme arashoboye wa vyose. Anaweza Ijambo yote. ryiwe riravuga Neno lake linasema. muri Yesaya Isaya 48 48 umurongo wa 13. mstari wa 13. Umviriza, Sikia, ukuboko kwiwe sema mkono wa Bwana niko kwashize amajuru, niko ndio kwabamvye amajuru. kuliweka mbingu. Mbere n'ukuboko kwiwe kw'iburyo Sasa mkono wa kume wa Bwana kwabamvye, kwashize isi, kumesulubiwa, kwashize isi. kumetia dunia. Ngwiya bihamagaye Akiita bivira hasi rimwe. vyote vinapanda vinasimama. Umviriza, Sikia, uyo mwami huyo mfalme yaremye ijuru n'isi, ndiye ameumba mbingu niwa na nchi. mutazira akamanuka, Ukimwabudu isi anashuka, iramukurikira n'ijuru. dunia itamfuata na mbingu. Umugabo uri kurarondera Mwanaume uko na tafuta azanwa no kuyitazira, kuko niyaza anakuja kwa umugabo kuabudu. wawe ntari mu ijuru, Bwana yako iko mbinguni, ari mu isi. iko duniani, haiko mbinguni. Rero niwamutazira Ukiabudu aliye mbinguni, akaza anakuja azazanye isi, analeta isi dunia. izanye inyishu y'ibibazo Dunia vyawe, ikija na majibu yako, akazana ijuru inaleta mbingu, nizanye inyishu y'ingabire zawe. analeta jibu ya Bivuga ngo kipawa twige chako. kumutazira Tujifunze kumwabudu. maze tubone ubwiza Na bwiwe, tuone utukufu turonke wake. inyishu zacu Tuone majibu kandi yetu. dushingire intaho Na uwo mwami. tushuhudie huyo Haguruka Mungu. ku maguru yawe dusenge. Simama kwa miguu yako tuombe. Uwaremye ijuru n'isi Aliyeumba mbingu na nchi, ntabwo ari umwami gusa, yeye si mfalme tu, ni so wawe, lakini ni baba. Tena baba yako, ni so wawe. huyo ni baba yako. Niwamenya ko ari so, Ukitambua kwamba ni baba, kumutazira kwawe kumwabudu huyo kuzoba kwiza cyane. kutakuwa kwema sana na Uzura aba kuzuri. bana bafise ubwenge, Utazame watoto wenye akili, baguma bakinisha se wabo, mara zote wanamchezesha aguma baba yao, yikora ku mufuko abarungika kugura utuntu anawapatia tu vitu mwende batarinze gusaba. kabla hawajaomba. Umwana azi gutazira se. Mwana ajuai kumwabudu baba yao. Aba bagabo ubona ngaha abakozi Hawa b'Imana wanaume mnaona hapa bafise ibihe vyabo byo kwegera Imana. wako na muda wa kukaribia Impamvu Mungu. ubatuma ku Mana nuko wewe vyakunaniye kuhashika. Kinachofanya uwatume kwa Mungu ni sababu wao wameshindwa kupafika. Ni watazira kaza Ukiabudu baba anakuja, bazoza kumaka ya nyuma. watakuja kwenye hali zile za mwisho. Isazi irarengana mu nzu kavyura pastori yiryamiye, Inzi ikipita ndani unalamsha mchungaji kuko ufise ametulalia. ubwoba. Maana wewe ni Uzi mwoga. gutazira ntabwo bagira. Anayejua kwa Haleluya. kuwa na woga. Utazira umwami ntabwo bagira. Mwabudu halisi Naho hana woga. ari mu mwonga w'igitutu Hata cy'urupfu, yuko kwenye bonde la uvuli wa arazi mauti, yuko anajua uwo bari kwamba kumwe nawe yule aliye pamoja naye atakimunanira. hana nguvu. Naikaga na wivu wa baimbaji, Jenda girishari ry'abaririmbyi. navuga nti Mana kuko utabimpaye, Sanajua ni hukunipa hii karama. ariko nibutse yuko mu ijuru hatazoba abaririmbyi, twese tuzoba abaririmbyi. haimaanishi kama mbinguni kutakuwa baimbaji, sio wote tutakuwa Navuga baimbaji. nti batani kula hapa mbinguni tutachangia sie wote, muzobijana, na mimi natumia hapa mwijuru hawezi, tuzobijya twese, tunahitajiana sisi sote. turakeneraniye twese. Rero ndagukeneye utazire kugira nuzuzwe, Nahitaji umwabudu ili nanje ninavuga ubutumwa wuzuzwe, Ihubiri umenye ujazwe. gutazira kurusha. tuabudu sote Uza pamoja. ukuboko kwawe kw'iburyo, Inua mkono wa kuume uvuga juu. uti Mwami Yesu, Sema Bwana Yesu, ni wewe uzi gutazira kuruta abandi. wewe unajua kuabudu. Mbere hari indirimbo yawe niya Mose turindiriye. Uno munsi Uno munsi ndashaka umpishurire mishuri kugutazira, kugutazira. menye yuko Menye yuko ninagutazira ninagutazira. uvyagira mu mashimwe Uvyagira mu mashimwe yanje, yanje. ivyari kibazo byari kibazo bivaho, bivaho, ibimbujije amahoro bimbujije amahoro bica bihunga. bica bihunga. Ndakwifuza Ndakwifuza ubu n'ibihe vyose n'ibihe mu byose izina ryawe Yesu Mu izina Kristo, rya Yesu. amen. Amen.